Odvid na pitanje jaka suđba fabriki ABC Food u ruskim Keresture vyhľadovali našo novinare. Profesor dr. Mihajlo Fejsa prešloho mešaca na Bečkim univerzitetu na odseku za slavistiku predstavil dosjahi ruskoho jazika i literaturi. Prešloho tižnja dostal značne pripoznanje u Budapeštu, a rihtaše pojsc i na univerzitet do New Yorku. Na najaveni, ali i veli drugi temi, pobešedujeme s profesorom Fejsom u našim studiju. Naš dopisovatelj zo Šidu Venjamin Bulčig u emisiji za starših budze bešedovac o joho društveno-političnim, kulturnim, sportskim i novinarskim živoce. Dobri večer Vojvodino na štvartog na 20 hodini.